kuruira giti kia mubunge wa Mwekoroaja kaunti ya Meru Jawe Felicity Birere augite abunge baingi bataikinyirie mbunge kuringa kura ya gwitikaniria kana kuregana na finance bill iri njira ya gwitetera kiria Kenya. Akiaria hari ntere Shabore, Birere augite abunge baba ni baringiria Kenya nthi ni kurega gwikinyia na kuringa kura ije ya bata. Kagitene kau augite ya Meru bari na into bingi bia bata biria bakwenda tangerekano madawa shibitarene onto wa garo ya rais kwa kaunti ya Meru. Agaki Mutegi na ijitariria Musiasa Nkirote Birere norago chwagite kia mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru akiarere kansani ntere cheruire na menerete abunge nkurukia gana rimwe ria 90 bara batakinya bunge ntugu ya gukurukithia kwa finance bill akiuga ni njira imwe ya kuibithende kurega gukinya gukonania nkoro cheo chari gukurukithia finance bill ni ragurukire ngona president alikuwa amisaina ambunge iganarea 182 badrari parliament finance bill eyekurukua ikwenda bodi yake gutuma bunge kenda muswada yeye yabaura kana ngoye aone kutikera muswada yeye bunge na bauga yoyo teko una momero yoyo teko una mukakamega yoyo teko una fulani kenda uga torokera na tukurega mbunge ora trari parliament era muswada ya finance video terakuruka kwa umutarenia arangere yes mutarenia arangere bi yes sindio no tukura ndio technical disappearance atigere ta technical disappearance awa kambore kena gito ya kole tikero bi mbugere no Birere na menerete mubango wa thirikari wa kwa state ronji Meru akiuga kwina mantu mamana mabati kureithirwa mbere tandawa kuretwa machibitare atwira na kwenda twakira state lodge na batwinda watu kwenda sibitari sindio wewe ndio kwenda kuthirwa mbere inda wa sibitari na state lodge na nenda kwenda alisinganga na nenda kwenda alisinganga mujumbe odeka aturangwa yesa ale hospitali oro echo ale era ko 24 mbiro no to barato era bada hospitali bateri mbiro miezi 3 aya na era babu no korera baba eketwa totoe no korera baba mutindwa totoe sha ebirite ko ebara ya nite kolita na era kolita alisingana akawa sha is not working, and for that reason I'm going to say one term. Na kire mubunge wa Ekuru akarirete gete thaino Meru County itutwe number 1 teenage pregnancy mau ya nabara ni mbunge wa Ekuru ile kwa hivyo na mudia yake ya teenage pregnancy ile kwa hivyo yake ya teenage pregnancy kwa hivyo yake na beto uchia na mapema kwa hivyo mbunge wa Mwekuru tugwete kuda turi Ekuru twakaraja chietu tukaumira tirene hata tukurera ana betu bari kenda tuhakikisha mwana wetu mwari na kuona kidomo aona ngoginya wake tena mbesha kidogo cha ngoya kana cha kulima kwawe kana cha kanduka kawe kana kasaluni kawe umagi shuo mbunge kia Bore nke reportera weru weekend nyukambetaga ki Mutegi